He ture hō anō ka tahi tonu nei ka whakatūria e te kāwanatanga. Hioi ko tā tēnei ture he te tiro reto ki te hōtaka mahi a ngā kaunihera ārohe puta noa i te motu. Hioi, kei te anipā ngā mana whenua o Tāmaki Makaurau me te whanganui ātara i ngā tūtohinga. Kei te poke a ngā kaunihera o te motu e tēnā manui, e 8 piriona tāra te rahi. Nō reira te ki a te kāwanatanga kia tirohi anō i tahi kaupapa. Obviously, if social and cultural were affected or removed from local government obligations, that would be concerning. Ko tā te puari Māori o Tāmaki he whakatairanga i ngā kaupapa nui whakaharahara ki te Māori. Hei whakarotanga mā te kaunihera. And I believe that needs to occur across the country. Heoi ki te tutuki ki tā te kāwanatanga e hiahia, auare ake. I tēnei wā e whā ngā kaupapa matua hei āta tirohia mā ngā kaunihera. Ko te ahurea, ko ngā kaupapa toko i te ora, ko te taiao me te ohanga. Kei te aro te minita i ngā take kaunihera i naia nei, kia riro mā te kaupapa ohanga anake, rātau e arahi. Kei te noho anipā ngā mana whenua. He whawhairoa me ki hei rungo ai te reo Ngāti Toa, ki te kaunihera. Engari, tēnei rā, e pairawa me ki te whanaungatanga mātou ki a rātou nei. E matapaiti ana ka kotahi atu ngā tūtohunga a te minita i ngā take kaunihera ki te whare pāremata. Nō reira, kaore te kāwanatanga i te kimi whakaaro mai te marea i runga i tēnei take. Ahakoa tēnā kua puta ke ngā whakahe. It's more than just providing roads and rubbish and infrastructure. O tira kai te noho mā harahara tonu te koro matua o Porirua. We've got to get the basics right, we've got to invest more in the basics, and that's absolutely true. But what's the purpose in having shiny pipes under the ground if you've got a city that's massively deprived and people who don't have job opportunities, who don't have educational opportunities, that are living in poverty? Ko te wāhanga tuatahi noi ho tēnei o ngā whakarere kētanga, ko te matapai ka tutuki te wāhanga tuarua a te marama o Haratua. Jasmine Pearson, Te Karere.